Zdravo svima, ja sam Kirki49 i danas ćemo odradimo unboxing dva ponija. Ovo je prvi unboxing na kanalu. To su Apple Strudel iz kolekcije Friendship is Magic i Cherry iz neke nove kolekcije. Pa da krenemo, prvo ćemo njega. On je iz sezone 2, ostavit ću epizodu da se on pojavlja, ali to je epizoda kad Apple Bloom ne želi da dolazi njena baba da priča o poniju. Tako da ostavit ću link u deskripciji ako nađem epizodu, ako ne, ostavit ću slike. Znači dobijete ovako njega i dobijete šešir. Posle ćemo namestiti kapu. Uskoro stavite video da ćete vidjeti sa moje ponije. I do manje dobijete ovdje knjigu s njom. Evo je Cherry. Nje možete pomerati glavu. Ovako kao hoda, ima red. Tako da ne možete da pomerate. Vidite koja je razlika u visini. I uz nju dobijete ovu kao knjigu. Evo isto razlika u veličini. Ću proći. Toliko od ovog videa, vidimo se.